Hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achhir tu silian sang puya Larsab Dr. Hari Babu Kamban Patian International Day of Sign Languages Puala Spastic Society of Mizoram in Hunan Bosai Ahman Pui Meisiete ven him le andin hun choi kan konga na thok tha choi moina Zakapa Award Sangni somni pathum chu Dr. Lorin Omiral te Aizawl tlangnom veng hena Chief Minister Puzoram Thangan voin khana hlan Prime Minister Narendra Modi chon Women's Reservation Bill chu dan naran tak angin langma se Indian mi puiro relna tungding tura aimpek na pholang tu ni ati ram chunga medical zir chuak ten ramdang US Canada Australia le New Zealand ate postgraduate de practice anti thei to don Larsab Dr. Hari Babu Kambati chuan International Day of Sign Language Puala Gilit Special School Aizawl Spastic Society of Mizoram in Hunan Bosai man pui thu soin Larsab chuan kutzaizer in biak po thei chu thilpoi mo tak beng thalo le tong harsat na nei te tan chau ni lo nam sang sang tong in thlem lo te tan po tang kai ni ati a Larsab chuan sarkar hmalang na le Spastic Society of Mizoram thorim na le in pek na wangin zirna school dang lambik Gilit Special School Mizorama kumsom thum chuang hlotling takin a local chu rope ti thuasoya he school vocational training center le skill development wing kaltangin zilai te hena thiam thil an zirtir chu tha anti thuasoya he school tanga zir chuak ta te zinga them na lam puan thui carpentry le ezana danga te mi hloting tak tak anom chozel chu hlotle na ro pui takani ati Larsa Pian Spastic Society of Mizoram Instagram account ne YouTube channel atlang zar ngal ani Chief Minister Puzoram Thangan an party mathlir thui takawangin Mizoram Secretariat chu Assam Rifles hote omna mun ni thin khadlalama an suan chho to ba ka thil dang tam tak malak na nei te chu mathlir dik nei chunga ma an lak na ra azelani thua soi he thui voina Labor Employment Skill Development and Entrepreneurship Department LSD le Ministry of Skill Development and Entrepreneurship MSDE te tangko pinan buat sai That Mizoram Innovation Competition and Exhibition Fair pum sangni sapni pathum khana inkhom Industrial Training Institute Aizawl buat sai aman puina soya Chief Minister chuan thalai te thil siam chu thatak tak te amu in atui omin chuan amati thu soya lesdi mason na amu pui thule an building le mun ma ten covid ripui kara po hiti taka ma ason chu chuan amati thu soya pum zara hian industry lian jok anula chuang nge don ti sein ngai to na thar nei chunga na thokzel turin kal khom te acha ani Meisiete ven him le andin hun choi kan konga na thok tha choi moina Zakapa Award sangni somni pathum chu Dr. Lorin Omiral te Aizawl tlangnom veng hena Chief Minister Puzoram Thangan voin khana hlan Women and Child Development Director Pizoram Thangi chuan he choi moina dong tur hian Dr. Lorin Omiral te chu te na sang sang atanga tling beranga yani thu soya Dr. Lorin Omi hian Mizoram pon nama Mizo meichia harsana tok te chan chuan na voi tam tak alo thok to thin ani ati Vana pa hola Zakapa Award changni somni pathum hlan nein khom Social Welfare and Tribal Affairs Department and Boss Sayamhan Puina hian Chief Minister Puzoram Thanga chuan thu soin Mizo meichia te chantura engkim chan huam lal Zakapa chu zofa ten threnga huan sen taka hnung zui turin Mizo mi puite somani Chief Minister chuan zo na thak unaw ten chan chu an ngai thu au chu puya Mizoram an ron pan mek thu soin anni lo tuam hlom turin kaushan tlomngai pole mitin main theito pan chu ho thu soya zo na thak te lo tuam hlom konga Mizo mi puile pol sang sang te tran ho na ram le nam mangai na thoro pui takawangin sarkar la pui po Mizoram pum pui turin ain hong deuh zelani ati Transport Minister Puti Zelan tlonga chuan public transport chuang zinga nunaw chak lo jok te himnan lir theya mang an na an to me tur panic button da ani tur thua soi he thui voina cheng noi zani samruk pani senga sak champhai district transport office building thara honna minister hian soya Puti Zelan tlonga chuan public transport chuang zinga nunaw chak lo jok te chunga leilen na athen na tur le anno him thena turin lir theya panic button da ani tur thua soya champhai po kalpui fatani angati lir thei chia a hun a pe thei lo te tan apung am lova pek na hun tum ni kalpoi ni to thu po soya tuna po December ni somthum pakhat thleng apung am lovin lir thei thi to ti nu na hun honani mek thu soy ni Transport Department chumi pui ni nai tak department ani awangin hun ma thatak nei angai ti soya champhai district Transport Department office building thatak saklotin ani thena turam mala tu zong zong te chunga lom thu soi ani Rampum huwa pa hrisel konga hmalang na Ayushman Bhav chu rampum huwa pa honna ne ani hnuwa Ser Chief District po tun thlani som pathum chu hnu khan District Borsap pu David Lal thantlong hovin honani a
pu David la than tlong chon Ayushman Baf noya hian ni som panga chungin hrisel na konga hmalang na sang bo zui ni don ti soin he hmalang na hi scheme thar hlak nelovin hrisel na konga hmalang na sang te chakle zola bo zin tur ni thu soini Ayushman Bava noya hian serchip district ka chuan tholani piangin golden card la neilo te tan a thlona siam theni dona Health and Wellness Center sang engineer piangin Ayushman Mela ne ani anga October ni nia khotina Ayushman Saba ne in vantlain khom ne ani don bok ani hen hmalang na chungchang hi Deputy CMO Dr. Lalom Kimi chakchok chuan serchipa kan correspondent hetiang hian ashil ani Health and Wellness Center sa hen Mela nei tamo chuan i Carly thung kha nei turan ya chuan i blood donation te khani bokam golden card kan ti ang chi hi hemi chung hianin a free siam turan i atam theyang ber mi golden card nei thei turla nei si lo te na i an nei thei na tura malak na te chung te tu ni Voin Khan Google News Initiative India Training Network data leads le in old news setong ko bot sai Mizorama in khan pilo tura Chanchinthar boipui dan tur zirtirna poll check election academy sangni somni pathum chu Aizawl man ani heuna in Mizoram chunga chanchibumi sang te ba ka Mizoram University Mass Communication Department a research scholar ten tela in khan puya Chanchinthar la khom dan thale zola ponzar dan tun lai thiam man sang man tang kai dan te zir hawani a poll check election academy sangni somni pathum hi in khan pui ma chon mai tur state panga Telangana, Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh le Mizoram ate bot sai vek ani don ani Rampum huap faina be pui thlakna tun thani som panga tanga thar October ni thleng o tur swasta hi seva chu Mamet district a po nei chome kani a faina be pui thlangna swasta hi seva ni me ka hin Mamet UDNP department bultumin tun thani som panga khan swasta league 2.0 launching program chu government Mamet higher secondary school NSS unit nen manani a faina lama thutiam nei ni in government Mamet High Secondary School NSS unit ten kholai bol no charfain blogging rally high school venga tagin field veng thleng nei ngal ani Mamet PHC Watson Division EEP Helen Saibong chuan faina konga man lak to nate ara thatak achua thu Mamet kan correspondent RD Darthan Zawa ashil ani Mamet district hi aspirational district kan ni chung hianin first ODF plus model district in Mizoram ni na din hun kan hawa kanlom ve mani wasan committee te nena kan tran ho na te waime te nena kan tho ho na tha te hetiang hianin result tak mai te kan nei theya kan district ina pakhan na den mun kan an hau te hi kanlom ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl tanga puanani Prime Minister Narendra Modi chuan Nari Shakti Vandan Adhiniyam Women's Reservation Bill tiashriat chu dan naran tak angin langma se Indian mi puiro relna democracy tungding tura ain pekna pholang tu ni ati Vona BJP headquarters New Delhi a het hui soin pomodia chuan ramchunga meichia te chu he bill parliament atlung taka akalawanga alompui thu asoya etu thluk nei hun local zel tura thang tharten anchin sia tla to donani ati parliament ro rena in hi te po he bill an pass awangin lom thu shil bok ramchunga medical zir chuak ten ramdang US Canada Australia le New Zealand ate postgraduate practice anti theito don National Medical Commission NMC of India to World Federation for Medical Education WFME recognition status kumsom chung tan pek ani a tuna ramchunga medical college zasari paruk te hi WFME hriat pui ni dona hibakan kumsom chunga medical college din thar te point he hriat pui ni andong vek don ani Union Health Ministry on ramchunga medical school le doctor te tan khovel moin pho chona hunram chang le din hun sang jok lo thene tura ni don ati a rampona changin ronzir du tan po kong ain honjaw pha don ani ati Prime Minister Narendra Modi chon tun pathian ni khian Akashvani kal tangin mi puiten hen thu soina mankewa program mang le dona Mizo tonga helelin zuyang tun chumami hi episode za le pangana tur ani Chanchinthar CRT topna na tang pui Larsab Dr. Hari Babu Kamambatian International Day of Sign Languages Puala Spastic Society of Mizoram in Hunan Bosaya Man Pui Meiche te ven himle andin hun choi kan kongan ha thok tha choi moina Zakapa Award sangni somne pathum chu Dr. Lorin Amiral te Aizawl tlang nom veng hena Chief Minister Puzoram Thangan Voin Khana hlan Prime Minister Narendra Modi chon Women's Reservation Bill chu dan naran tak angin langma se Indian mi puiro rena tungding tura ain pek na pholang tu ani ati ramchunga medical zir chuak ten ramdang US Canada Australia le New Zealand ate postgraduate practice anti theito dom chu ti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani